Yes, igitondo cyiza cyane kuri ukurikiye Connect Media TV aho uri mu bice bigiye bitandukanye impande zose zitandukanye z'isi kabisa ukunda makuru tubagezaho umunsi ku munsi nguhaye ikaze. Nitwa Jado Upright, nta kindi twiyemeje ni ukubahuza n'amakuru abagezweho mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane ariko tukibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbanze nsuhuza abanyekongo mwese muri mu migabane igiye itandukanye mukunda amakuru tubagezaho yo mu burasirazuba bwa Kongo, abantu mwese muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri leta zitandukanye, abantu mwese muri Canada, Australia ndetse no mu bihugu bitandukanye by'Uburayi birimo Norvège, Suède kabisa, ndetse na hano muri Afrika mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabizi ko mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Turi kuwa kabiri tariki yo ni ya 25 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Tubafitiye rero amakuru menshi cyane hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo rwose hari amasezerano idoha yasinywe hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23, imirwano iracyakomeje kuri ubu butaka bw'iki gihugu mu bice bigiye bitandukanye. Rwose icyo twababwira cyo mu bice bitandukanye by'iki gihugu ibitero bimeze nabi cyane, bikomeje kuba umuriro mu bice bitandukanye, imirwano ikomeje gushyamiranya kabisa M23 ndetse na Wazalendo, FARDC ndetse n'iyi mitwe yose ishamikiye kuri FARDC, ubwo harimo n'iyo FDLR hariya mu gace ka Buhimba. Rwose nta gace gakomeye cyane kabisa hariya igace ka Buhimba. Rwose aka gace nako byamaze kuba bivugwa ko rwose aka gace nako kamaze kuba kaberamo imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse na FARDC na Wazalendo. Ibi rero bije bikurikira ibice nabyo byari byamaze kuba byigarurirwa n'uyu mutwe birimo Katoyi na Mahanga, hariya yose muri teritwari ya Masisi. Ibyo byose tugiye kuba rero tubigarukaho cyane. Turaza kwerekeza no muri Sud Kivu aho M23 ndetse rwose nabyo yamaze kuba yigarurira ibice bitandukanye hariya rwose hariya muri Kirungutwe, ariya muri Kirungutwe muri Sud Kivu rwose naho hamaze kubera imirwano ikomeye cyane. Rero aka gace nako kamaze kwigarurwa na M23. Si ibyo gusa kandi turakubwira ko rwose hariya muri Sud Kivu abasivili barenga 8 bamaze kwicwa hariya muri Katana. Mu yandi makuru turaza kuba tukubwira nuko kuri ubu ngubu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu nguyu nta wundi ni Felix Tshisekedi. Kuri ubu ngubu akaba ari mu ruzinduko hariya i Luanda muri Angola, aho yitabiriye inama ya 7 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma hagati y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Turaza kunyarukira kandi na hariya turaza kunyarukira muri Mwenga naho hakomeje kuba imirwano ikomeye cyane kabisa. Muri Mwenga naho hari imirwano ikomeye ndakubwiza ukuri, ibintu bimeze nabi cyane hariya muri Burinyi, hariya muri teritwari ya Mwenga. Aka gace nako kaba kamaze kuba kigarurirwa na M23. Turakubwira ko kandi uyu nguyu witwa Willy Manzi ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Goma, uyu nguyu ni Julien Katembo Ndalieni. Abangaba bakaba bamaze guhagarikwa iminsi 15. Ese byatewe n'iki? Ibyo byose tugiye kuba tubigarukaho muri aka kanya. Wowe ntujye kure cyane, banza unkandire kuri subscribe niba ari bwo bwa mbere ukurikiye Connect Media TV, ubundi ujye ubasha kubona amakuru ku gihe, amakuru aba agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku murongo w'urugamba uko biba byifashe.
munyemerere aya makuru tuyinjiremo ku buryo burambuye. Rero nkuko nari maze kubikubwira, ku munsi w'ejo M23 zamaze kuba zitsinsura ingabo za FARDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo mu gace ka Buhimba. Akarero kari agace gafitiye cyane akamaro kanini ko kurinda aho indege rwose za helicopteri za FARDC rwose indege za FARDC zikaba zarakoreye ibikorwa bikomeye cyane byo kuhacana umuriro, kandi n'indege zo kuba zarakoreshwaga mu rwego rwo zo kuhageza ibiribwa ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Aka gace rero kakaba ari agace kifashishwaga na FARDC ndetse no kuhageza intwaro zabo mu buryo butandukanye. Aka gace rero M23 rwose M23 yabacanyeho umuriro. Ubwo rero aka gace kamaze gufatwa na M23. Ibi rero bikaba bibaye nyuma yuko yari maze kwigarurira Katoyi ndetse na Mahanga, nabyo byari byamaze kuba bifatwa n'uyu mutwe. Ibyo byose bikaba byaraje bikurikira ibyo bice nyine byose bikaba byaraje kuba bikurikira nyine ibice bya Katoyi na Mahama hariya muri teritwari ya Masisi. Ako gace rero twari tumaze kukubwira rwose, kakaba karaje, ako gace ka Buhimba kakaba karaje kiyongera kuri ibi bice byose M23 yamaze kuba yigarura hariya muri teritwari ya Masisi. Mu yandi makuru rero nakubwira ko nuko muri Sud Kivu M23 n'ubundi bakomeje kugenda bigarura ibice bigiye bitandukanye, umudugudu ku wundi, uturere ku wundi rwose n'imisozi ku yindi, bagenda bayigarurira gake gake. Nk'uko rero byabaye hariya muri Kirungutwe, iki gice nacyo kikaba cyarigaruwe na M23. Kuri ubu ngubu rero hasigaye utuzu duke rwose turinzwe n'ingabo z'abarundi zifatanya na FARDC. Andi makuru rero yemeza ko FARDC na Wazalendo bo muri ako gace bongeye rwose gusubizwa inyuma bikomeye cyane na M23 hariya muri Kirungutwe. Indi nkuru nayo ikomeje kuvugwa muri Sud Kivu nuko rwose naho hakomeje kugenda haba imirwano ikomeye cyane hariya muri Katana. Abasivile barenga 8 bamaze kuhasiga ubuzima. Abagabo 3 b'abahinzi nabo biciwe mu mudugudu wa Rurama muri iki cyumweru turi gusoza. Hariya mu mirwano muri iki cyumweru tumaze gusoza rwose haguye abo bagabo hariya muri Rurama. Ubwo baje biyongera kuri abo bagera ku 8 bapfiri hariya muri Katana. Ni mu mirwano rero yari ikomeye cyane ya Wazalendo rwose. Abo baturage baje kuba bahasiga ubuzima. Abaturage abagabo bakaba barashyamiranye n'abawazalendo rwose baza kuba bahasiga ubuzima. Mu yandi makuru, nyuma yitabwa cyangwa se yitabwa muri yombi rya Lieutenant General Pacifique Masunzu hariya i Kinshasa, uyu musimbura we rero nkuko mwakomeje kugenda mubibona mu bitangazamakuru, uyu nguyu ni General Major Abdallah Nyembo. Kuva mu cyumweru gishize rero ari mu karere ka Walikale, kandi ku munsi w'ejo biteganyijwe ko Eva Somo nawe ahasesekara. Uyu mugabo rero wasimbuye General Masunzu, uyu nguyu akaba akomeje kuvugaho amakuru menshi cyane ko ari umu FDLR ukomeye cyane. Uyu nguyu akaba yarahoze mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe, zasize zikoze amarorerwa mu gihugu cy'u Rwanda ubwo zakoraga jenoside yibasiye ubwoko bw'abatutsi muri 1994. Amakuru yakomeje kugenda ajya hanze cyane ko uyu mugabo avuka mu gihugu cy'u Rwanda,
abenshi bakaba bagiye batangaza ko rwose uyu nguyu akomoka mu karere ka Rutsiro, ariko n'ibikomeje kugenda bivugwa. Yesu tuzagenda tubigarukaho cyane. Uyu mugabo rero akaba ari we wasimbuye Lieutenant General Pacifique Masunzu hariya rwose muri Warikare. Nuko nguko rero byifashe cyane. Uyu mugabo rero akaba azwiho ngo kuba nawe umu FDLR ukomeye cyane, washyizwe mu myanya y'imbere cyane mu ngabo za FARDC. Tukiri rero muri Sud Kivu, nuko midugudu ya Kimbiri na Nyarubemba nayo yamaze kuba ifatwa na M23. Rwose imiryango ikomeye cyane rwose, benshi kubera imirwano igenda ikomeye yabereye hari ikomeye cyane, abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga imirwano ikomeje kubera hariya. Rero imidugudu ya Kimbiri na Nyarubemba iherereye mu birometero bigera kuri 223 mu majyepfo ya Shabunda, ubwo ni hara muri centre. Umujyi mukuru w'akarere ka Shabunda rwose wamaze kuba wigarurwa na M23 nyuma y'igitero yatangije guhera ku itariki ya 20 muri uku kwezi. Rwose bakubita ibirindiro bya FARDC, bari bafatanyije rero n'abarwanyi ba Wazalendo. Rwose ibirindiro byabo M23 hariya rwose yabacanyeho umuriro n'imbunda ziremereye cyane. Uko rero amakuru aturuka mu baturage abihamya, igitero rwose cyari kibasiye ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo biherereye hariya Bamuguba Side, hari muri sheferiya Basiki, mu gace kagize zone de santé ya Molongo. Nyuma y'imirwano rero ikaze, inyeshyamba zamaze kuba zifata Kimbiri na Nyaruremba. Rero bituma iyo midugudu itatu y'akarere ka Shabunda ibiri mu maboko y'inyeshyamba za M23, nyuma y'uko Mai Mingi nayo iherutse kuba nayo yigarurirwa n'izi ngabo. Rero iyi mirwano yahungabanyije abaturage bikomeye cyane, nk'uko abaturage batuye hariya mu biriya bice. Gusa benshi bari kugenda rwose bahunguka bagaruka mu byabo, kubera ko nyine M23 ho yamaze kuba yigarurira, umutekano uhita usugira ugasagamba, abaturage bakamererwa neza cyane. Imiryango rero igera ku 160 ikaba yasubiye mu byabo. Iyi miryango ikomoka ahanini mu bice bya Rulimba, Kimbiri, Muranga, Ngolombe n'utundi duce tubegereye. Hamwe rero abenshi bakaba bari bahungiye mu majyaruguru yo muri ibice bya Isesya, Lutika, Kirumba, Mitara na Kigurube. Bizeye ko rero bari bizeye ko rwose bahabona ubuhungiro, ariko ubu ngubu M23 ikaba yamaze kugarura umutekano muri biriya bice. Andi makuru rero akomeje kuvugwa cyane, nuko ni imirwano nayo ikomeye hariya muri teritwari ya Mwenga, mu midugudu irimo Kitwabaluzi na Kirungutwe hariya muri sheferi ya Burinyi, ubwo nyine ni muri teritwari ya Mwenga. Imidugudu yose ikaba yamaze kwigarurwa na M23. Urumva ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo rero bari guhunga bikomeye cyane kubera urufaya rw'amasasu bakomeje gucanwaho na M23. Kandi bamaze gusahura amaduka, moto ndetse n'amatungo arimo ihene ariya mu gasantere ka Chidasa ariya muri sheferi ya Rwindi, ubwo nyine muri teritwari ya Mwenga. Bari guhunga rwose, ariko bamaze gusahura imwe mu mitungo y'abaturage bahariya muri biriya bice. Mu guhunga kwabo rero bari kugenda nta na gato basize. Izi ngabo rero za M23 ziri muri birometero 70
uvuye hariya muri Mwenga centre urumva, ariko izi ngabo za FARDC ndetse n'abawazarendo nubwo bari guhunga bakoze amarorerwa yo gusahura amaduka y'abaturage ndetse no gusahura amatungo, ntabwo bari kugenzwa na kamwe. Niyo makuru kugeza ubu ari guturuka hariya muri teritwari ya Mwenga, urumva. Mu yandi makuru rero nuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni FARDC, cyatangaje ko abantu 4 bapfiriye mu mirwano yagihanganishijemo n'abarwanyi bo mu ihuriro rya Wazarendo hara mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, abandi 14 barakomereka. Ibi rero byabaye mu mpera za kira cyumweru tumaze gusoza ku itariki ya 23, ubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM ryatangiraga ibiribwa hara mu kibuga cy'ishuri rya Munanira ryegereye katedrale ya Uvira. Abitwaje intwaro bo muri Wazarendo rwose bariteye bagerageza kubitwara ku ngufu abasirikari ba FARDC bo mu mutwe witwa Panther, nabo muri batayo ishinzwe gutabara aho rukomeye bamenyeshejwe iki kibazo bajya gutabara, ariko Wazarendo banga kubahiriza itegeko ryabo. Nibwo hatangiye imirwano ikomeye yumvikanyemo imbunda nini n'intoya. Imirwano rero yatumye abafataga imfashanyo n'abakinaga umupira w'amaguru muri iki kibuga bahungira muri kiliziya, basangamo abandi benshi bizizaga umunsi mukuru w'urubyiruko rwa Kiliziya Katolika. Umuvugizi rero w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri hariya mu bikorwa bya gisirikare hara muri Kivu y'Amajyepfo, uyu nguyu nta wundi ni Lieutenant Mbuyi Kalonji Rigani, yatangaje ko rero ituze ryagarutse hara muri Uvira, ariko ko hapfuye abantu 4 barimo umusirikare wa leta ndetse na Wazarendo 2 n'umusivile, bakaba baragize gutya bakahasiga ubuzima. Lieutenant Mbuyi yatangaje ko kandi imirwano yakomerekeyemo abantu 14 barimo abasirikari 2 ba leta, abasivile 9 n'abawazarendo 3. Abasirikari rero bari kuvurirwa mu bitaro bya gisirikari, abasivili bari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Uvira. Kugeza ubu ngubu rero niho bagikomeje kuba bitabwaho cyane. Uyu musirikari kandi yatangaje ko aba barwanyi atari Wazarendo banyabo, ahubwo ko bari gukoreshwa nabo yise abanzi kugira ngo bateze urujijo ibice bigenzurwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, banahungabanye umutekano waho. Leta ya Kongo yo n'ingabo zayo ntabwo bajya babura nyine akantu ko kurenzaho ko ibi byose biri gukorwa n'umwanzi, kavuga bati rwose ibi ntabwo biri gukorwa n'abawazarendo banyabo, kubera ko abawazarendo banyabo bavuga ko nyine bafatanya nabo umunsi ku munsi mu guhangana na M23. Mu yandi makuru rero nuko Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo akamaze kwitabira inama iri kubera hariya i Rwanda muri Angola. Ingi akaba ari inama ya 7 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma hagati y'umuryango umwe bw'Uburayi n'umuryango umwe bwa Afrika AU ndetse na EU Summit yateguwe ku nsanganyamatsiko igira iti guteza imbere amahoro n'uburumbuke binyuze mu bufatanye mpuzamahanga ubukora neza. Muhango wo gutangiza imirimo y'iyi nama, abayobozi b'Uburayi na Afrika bashimangiye ubufatanye bwa buri ruhande bwatangiriye muri Misiri mu mwaka wa 2000. Bose rero basabye ko ubu bufatanye bwakomeza gushimangirwa no gukomezwa. Perezida wa Repubulika rero
yagejeje ijambo ku bakuru b'ibihugu bya Afurika n'Uburayi bari mu itsinda ryarimo riganira ku nsanganyamatsiko igira iti amahoro, umutekano, imiyoborere myiza n'ubufatanye mpuzamahanga. Mu ijambo rye rero yasabye ko hakorwa isesengura n'isuzuma ry'imyaka 25 y'ubufatanye bwa Afurika n'Uburayi bwatangiriye hariya i Cairo mu Misiri. Reka dusoreza aya makuru yacu kuri iyi nkuru rero hariya mu mujyi wa Goma, nuko uyu meya w'umujyi wa Goma ngo yakaba akomeye cyane mu buyobozi bwa AFCM 23. Uyu nguyu ni Julien Katembo Ndalieni, yahagazwe iminsi 15 n'umwungirije. Uyu nguyu ni Willy Manzi, inyuma yuko uyu nguyu n'uwungirije guverineri, uyu nguyu akaba ari uwungirije guverineri muramuzi cyane ni Willy Manzi, nyuma yuko hagiye hanze video igaragaza umushoferi ari gukubitwa bikomeye cyane mu gihe byari mu masaha ya salongo, ubwo ni masaha y'umuganda ukunze kubera hara mu mujyi wa Goma buri wa gatandatu. Uku gukubitwa rero k'uyu mushoferi bikango byari byaturutse ku mabwiriza y'ubuyobozi bw'uyu mujyi. Abayobozi rero bombi bakaba bamaze kuba bahagarikwa iminsi 15, ubwo nuko bakebura no kubakubita kanyafu nyine bababwira ko ibyo bakoze byo kuba bakubita umuturage amashusho yabo akaba yaranasakaye hanze, ibyo byose bishobora kuba byagaragaza isura mbi ku buyobozi bwa AFCM 23, kandi bavuga ko icyo bashyize imbere ari ukwita ku muturage, icyo bashyize imbere ari ukugira ngo umuturage abone ituze kandi iterambere rimugereho adahohotewe, ndetse kandi amahoro arambye akomeze asakare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo rero nguko ayo makuru niyo nari ngufitiye muri aya masaha y'iki gitondo. Reka tuze gusubira mu masaha ari imbere tubagezaho andi makuru yose araza kuba agezweho. Ngena Jado Upright, ni Connect Media TV. Ciao ciao.